Pevačica Goca Božinovska već 4 godine prolazi kroz pakao sa bolesnom majkom Radmilom, koja je dementna. Naime, pevačica još uvek ne može se pomiriti sa činjenicom da ona ne prepoznaje ni nju, ni ostatak porodice. Folkirka se na svaka 3 meseca po 24 sata stara o majci, koja inače boravi kod nje u Surčinu ili kod njene rođene sestre Jelice u Kraljevu. Kako prenose domaći mediji, Gocina mama nedavno je pala i polomila kuk, zbog čega je trenutno nepokretna i u gipsu. Kada se dogodila nezgoda, pevačica je odmah odjurila u Kraljevo kako bi brinula o njoj. Pevačica se tim povodom oglasila za jedan portal. Kod majke sam u Kraljevu, ma ne pitajte me ništa. Tačno je da je pala i polomila kuk. Leži, ne može da ustane. Sestra i ja brinemo o njoj. Hranimo je na kašičicu, kupamo, menjamo pelene. Ne odvajamo se od nje ni minut. Ona je starija žena, ima 89 godina, ali naša je. Volimo je najviše na svijetu i potrešeni smo sve zbog njene bolesti, a sad i zbog ove nezgode, rekla je folkirka.